Amen, amen. Kami na makorospil pereperen kelail socan ki sumaw, soca pilaan ki punot, soca pilaan ki discouragement. Kami na kung patch-patching masa ng coach ng weekend to song kan makarong-rong isnga kan mapilpat-patang ki masa no kapinga coach. Amen. Iya chail mauria I kana chail monga en we are rong masa ng coach ang sukoros. Hallelujah. Ima pan sa wasi komoy ima pan pil sa wasi ye nan journey wache. Mia pilwasagi si man pilserong ki chail ima pilserong ki ayo daran sarawyo. Imi ba pilserong ki chail tama ipilaleti tama ipilsongon teach kamera me pan piluya men kakela kay ki chail po ki masa ng coach on ki chail. Hallelujah. Kalangan ki yung coach po ki pegar po no more kauno ay lukwari ko wi moncha samba sa gincha wiawi kauno metawi ko muitar kauno wiayer a special deset aside on more po ki mie karape mie songe mo coach kilikilang tamangin na more me kakakong me pain ngay so kakakong talabas so kakakong apnan ministry danan irair me coach ketskiyong komite pil komunita you can glorify God, you can bring people in His kingdom. Amen. Ari kaiten kichail aramasen pilwi rong che the so ni taitawan che we are a people to become a true discipleship. A people who need to become a disciple of God. Disciples mawewekin in Lokan Greek in Kosea Methodist maweweki a willing to learn. Maken ya inang yang kaskul ki the weweki la kaunan sokoros. Amen. The moment you say I don't need, that's the moment you stop the Holy Spirit bangkak tatog na namaw. Amen. The moment you say, oh, iso chaman wrong labo, iman wrong labo. Amen. Kasi ang paliyo po yaki, aramaso ka kuya aramasa manap, masa ng coach maken wrong kenaleti. Amoy ni kagak pilimet meto ya tuwa po ya dan aramaso ma ya iso chaman maur kita me koskosi yawe. Ari ikamela magkastana na aleti tama aramaso maur ki apken aleti tama esongan pilkosaya. Amen. Ari pueki niyan sa magawiya so lang man kaya na stay positive ang sukoros that imagitain song te chaya na wiyan sukoros so ya imen bilserong ki child tama ipan serong ki child na may sangat de nan song time tama kamilalen ang suwat si Mimi South Carolina Columbia 308 murin sa was kamilan away kulak tuwaw mo saka magamiya bil mo in different time. Hallelujah. Iban serang buchay nan Luke Isaac. Kagak pilincingiti ta kandak pilwatek mur. Iban iwasam iban serong kichay nan Luke Isaac. Ira chikri sa klimaw len sili sa gisu. Ira chikri sa klimaw len sili sa gisu. Luke chapter 10. Metz ekoskosea tuen the most important commandment and the parable of the Good Samaritan. Ekoskosea kesempalan ko siya na to o karasaras metsises kosea tuen kamau ya oleman mauyamen Samaria. Ipawatagan kichay ni Wyatt sa masan na richikikriye sa klimaut. One day, an expert in religion law stood up to test Jesus by asking him this question, Teacher, what should I do to inherit eternal life? Puksaraw ka itong kichay lima, miye oleman, te aramasaman, mawewekilan nan
religion mewewe kila nan koseneto mewewe kila song korusien tuen masanan goch expert tueche puin me semenialar me koros i experten mo tueche maka kotoki me kochiu nan major reo nan subject ke melan school ki tuen ken teacher ken mechanic so cheli pilipil law ko aleti nom te puinin engineer ka law ke aleti nom ya doctor amen eri all management da expert wo ki aleti na doctorin we kila ng question na to nan religion nan pelian momotso te ya kosantikan en nan question na to ong men choose kan eri ea itektaran Jesus menia question net makayu laut te menia question net makayu kasampal may yan itawen o yang kak an ki mo sojik o yan kakan ki mo sojik Jesus reply that Jesus sabang nan irichikri sa kuno masani what does the law of Moses say Jesus ut sabang ko sa iya masani tama ko senatin Moses o masani how do you read it Mitch Jesus maut masani o sapang yay experto te aramas mawewe kier nan ko senato doctor ng ko senato ko sa iya yamoman te tama Moses ko sa iya ng ko senato o yamoman o muatek amen. The man answer all lalo kong kila question na to ay sapang Jesus you must love the Lord your God with all your heart all your souls and all your strength and all your mind and love your neighbor as yourself yay tuen tama sapang ki Jesus niyan sa Jesus masani tama question natin mo tama Moses ko sa iya ng question na to te yaman o muatek question nito yaman o muatek ye masano esapang Jesus me tene ken pakongko sang nanam mongyong nanam matmataw nanam ken nanam pilipil nanam lamalam unsek o muri ken pakong menumpom kan tueche on pain pakong komoy Jesus sapang olo o masani. Do this and you will live. Mawewe ki pung tama ko sa yan o itawen pagad mo. Now, pueki achay ko sa yatuwen aramas man me expert aramas me wewe kila nan pugo aramas man me utan kakaunan nan momotso te we actually songan nan wewe kila songan ko senatakan emen justify de emen wewe ki isaramas de is menumpe ma Jesus mamasani pues automatically utang ka na pa kong kauno na mong yung unsek na mata unsek na kelun sek amurita na ken pakong menumpom o automatically kapil utang pakong pe paluoromon pueki kese yung monompan apaliyuk kese yung monompan kamangayuk kese yung monompan apali paluar bakom kach lalen amen pueki niyan siya mapaluaran pa metagilay kamelele mapaluar pa bil sansuat eri kare penachay king kasyempal ki paluar chay eri all minutes emen justify them and wewe ki is menumpe ap ni melelo ni apil we sampukat siya men test Jesus so the man want to justify his action songon yaman we ata
Puen kakasaleta. So he asked Jesus, epito kong Jesus o itakre, and who is my neighbor? Amen. Ya, mga inakay kichayil, makichay pang kosaya, neighbor, makapang kilang way siya ni, wanim chokin, omuchungan, champasan, ko kilang way, imu yumi paliyo, akapang kosaya, iyay neighbor mo. Apa ta? Amen? Te is mamimilumam, te is makese, te mo inom pilpanay. That's consider my neighbor. Ap ni melalo, neighbor kahit yan, lahat magapang kilang way ko kilang naginumuman, yang neighbor rong komoy, te ompanay, te iso sa Pilipil, menda karkarani ni mong omuchungal champasan. Neighbor Jesus mamasani, tatama puksaro mamasani, lahat mapiltosang komoy. Lahat magkasese. Lahat magkasocha wewe kiyate. Lahat magkasocha ma relationship. Lahat magkasocha yung connection. Puen kakare tao ma wewe pene. Pilam na iperen mo. Wuki aramas koros. Karen meto nanwaranga socha li Pilipin. Homes abroad socha li Pilipin. Iyam na iper. Klang magichay pan watek mau story wache pan kasalong kichay Jesus mamasani po. Olets matematewa me ay neighbor iray kanche me yesha. Emmenutan kateta mo ma yamuman Jesus apan explain who is my neighbor. Yet tuan ma Jesus kosaya tuan story yo. The Good Samaritan Jesus replied with a story. Tane sa pangki niya pan katete yung all minutes to a story. Amasani, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. Tane miyo oleman olin Jewisman, mewewe ki men Israel. Hallelujah. E we are travel there we are say look and gak say look lang Jericho. Ni ay summe we are say look wala the kokolan Jericho. Puksaraw ma sa ni mamia aramas kay. Mong chay bangak ko saya aramas suwat kay. Aramas mo mo in prap selia aramas me chiak suwat. Metuang aramas po na alagan magagalagalaw ara chiak suwati. Aramas suwat kay, aramas merochoroch. Pugsaramasan ni may ray keme olo. Kisang song korusyan, pilkisang aligo, iray keme law karaniyang paan mela. Erian sume wiya won po nalo, puya paan melar. Jesus masanime, by a chance, a priest came along, but when he saw the man laying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. Tene ansume olo we a one donalo wepan melar atene priestman e ba kaito wasaw ni ansume kaito wasaw ikilangata olo we a one eban melar anane sawas buksara masa ni metene e kaitla palio alo so peilasang ikaitla ponalo. Amen. Keriyaw tene a temple assistant walked over and looked at him laying there, but he also passed by on the other side. Tene assistant man. Main ko kayuo priest. Priso kitay ko suweweg ma priest Israel
Wia toto korusian nan momotso. Pris Israel me wia sakramento koros nan tempolo. Mementa kapagap kiaramas. Patang kimasano. Burn offering. Lay hands on people. Baptize aramas. Kasarawiya la seri. Kapopouti aramas. Song korusian me totokun nan momotsote. Socheli pilipileo me pan wiya wimenta kasarawi de mekots kesempaleu priskeleo makin wiya. Soche men likin pris me pan wiya. Pris kosantier me Israel me pan wiya totongo. Po Israel che me pilipilta o Israel che me tene. Epan sarawi. Epan payamau. Song korusia me pan wiya song korusia man poita. Pota repilipil sang rengots. Aptame uya niyan me kaito wasaw kilang aramas me wonwonon donalo puepan mela tene sope ilasang ikaitlan na nayawad choro. Kariyaman me puksaro masani tene assistant puin makin yangache sensa wase ye priskan nan tama priskan pan wato mo arawala uya me arawiyam songkan me ma resepil mi mo Israel me pan William Rail tipo renkak uya tama told to be renkak uya tene niyan me pirkait la wasaw ikilangata all me lay down wasaw makariyang melaw tene eso peilasang tame uya ipilkait la palio mainko aramas pukat Israel puineu me uya patapatak wiwian ko chatatok kabakap kimasumaw wiwiya paptay song korusian merawya me coach masani all riaman minutes may ray kilang aramas memiminana pano ray so peilasang kasilimanin aramas Jesus masani then a despised Samaritan came along and when he saw the man he fell with compassion tene olin Samariaman epilwiya say lokeu niya isomme kilangata ye all we won buksaro masanime nanemong yung mukut. Hallelujah. Tene ansomme mukut nanemong yung he fell with compassion ikola iwiyata aola ko ikiyang bandage ikiyang oil ikiyang medicine song korusian iyale olo kitala pon na waratongkyo iwala nan motel ko ang sumewala nan eupereko ipil painti o pilkiyang moni Israel innkeeper ko te housekeeping ko ang sumekiyang ray moni ipil ko siya ma mimi chawasat sa paine kokota ipambil purto ngay pain. Amen. Tama kayo kasampalong kumuyong ay ranets po all minutes and testify who is my neighbor. Sama-sama men choose minutes. Kosang ye wasayu menta Jerusalem going down to Jericho. Lelong kapan. Priest son totog nan momotso kay tinaramasan liki. Israel ta pilmenchus. Iray kilang way, iray lesema, riarail mo. Iray so pailasang. Pilpuine makinwiya tatok, makinpatapatak, makinwiya actually, and go cha tatok. Olin Samaria man Jesus mamasani. Samaria kacay ko raswewe kim utan irailo menchus utan reso chaka keupen. Irai so chaka mga pene. Irai so chaka pil
Sarawi pene. Irai so chikak pats pene. Songeu me pangka kareta purengkak mimi pene soche. Aptene mensameriao mesawase menchuso. E wiata song korusian. E chon me cheikila song korus. E mentakila e panguya sa ilok preirayo. Song korusian me uya. Puen sawase olo puen kak maurla. E sawaseta o apali. Mainko. Song riao me men sawase kin kichayro wasats. Nilogaan way kin ko saya. The first one. Song anaramas me. Who did not pay the price? Kariyaw na ramaso, the one who paid the price. Amen. Ibang pureng ko pure yung main point may mensawasegin kitsail wasats. Kayo na ramas, the one who did not pay the price. The second one, the one who paid the price. Chocho songa na ramaskats mimin nan ministry nan momotso tenan puineo. Amen. Merasong the one who did not pay the price. The one who did not pay the price. Meweweki ipani ang chachaweta. Amen. Ipani ang chapil. Itaytawan tama uyawi. Ipani ang chaklik lang tama uyawi. Apusoteman pay the price. Up the one who paid the price, Israel kom itawen, kilarain mo, apal ko to, Israel yang infoflor. Amen. Eritama kayo kasyang palong kichayl wasats. Pwekin nan Old Testament, ekat katete yung kichayl silu, wasa silu. Eutene, outer court, inner court, holies of holy. Amen. Ibang pureng ka pureng, tene, emimi outer court, inner court, holies of holy. Puin mamimi ni outer court to, reyang at sagas kasigar. Kristya yang involved nan megoros. Kriyang giligilang to sang paliyot to. Apuin, memiminan inakorto, iray ko kriyang at sapil, praise, yang at sapil kiti mayrong, yang at sapil wiya kapakap. Apuin memiminan, iya, holy of holy, iray ko mautan, sa kaukilangan sa rawi. Amen. Kichayanane watong goats atchail sacrificeong nan atchail memor nan mekoros pilmiya song payu may man katetong kichail tama na ramas kayo the crowd when may daytawan Christ remen ronga teaching remen ronga patak remen kilang manaman. Keriyaw, yay sinners and tax collector. Tama sinners uya o tax collector uya. Iraila sa Jesus iko chaman ekak makong rail. Amaw ban uya cha insenay. But coach malimbak. Coach pa kong sinners. Kasiliman, yay irail ko maular. The restore. Mamaularo ko, iray piltaytawan sa Jesus, po ekamawi ray. Miyay po ipantong Jesus. Amaw, ang kilang iya siya, iyan yang itaytawan Jesus po. Miyay po ipant. Amen? Now, bless ay mo, rekamawi yalar, I'm healed, oh, praise the Lord. Erimaw ban, ipan itaytawan siya po. Ap ni melalo, mesiliman minutes. Memen rong, memen kilang,
memen kilang manaman ronga patak iray men itaitawan the rong apso che kilaray mo karyawo yay tax collector de sinners ko irape itaitawan apre uyache isanaray rasay gincheck come to a point where they have to repent and be baptized. Amaw po Coach Malimbok. Amaw po Coach Malimbok. Agak makong yalagap. May pang-confess tibay. Kasilimano, yaipuin mamawlaro ko. Mau, ipanay taitawan sa Jesus po. Kamaw yala, o ang kilang iya may taitawan po. Tuwetse, miyay po ipantong. Ap ni Melolo, Christian Pilgilaray maur. Kapamano, yay nawarang ko. Tamay rayuya. Israel sacrifice, Israel tulan lole, Israel chon machekila, Israel mentakila, Israel pick up the cross and follow Jesus. Pugsaraw masani, nan matupayo, aisak isuri, aisak tuwaw, katitong kichay wasago, but Jesus masani. Come follow me, and I will make you a fisher of men. At that time, niyan siya Jesus masa ni wasaw, iray kesela, song korusian. Then they left everything and followed Jesus. Ikamelele ma story watch, epan uyamen kakela kay gomu opil kakela kaya. Chaiter tuweche, puin makin wiya tatok nan momotso, tenan wiya patapatak sili, chailap so chikak sa wasaramas. Tama Jesus masani. Kakakinta, Lord, Lord, ikaw sa sangan sa uchi wiyata manaman patapatak ni marawi. Jesus masani, kokoy, isa sa iyo. Amo po ikak patapatak, kakuwiya songgan. Ab may panaluwi po nalo, aramasaman anana sawas, ngayso sa sawase, yauman song. Aramasaman me utana nana sawas, mekokoi wareu pil plats po nalo nana sawas, kopon sesera. De aramasaman manana sawas ken yang pok ako po kia chow la. Ngay piso sa pok. Ap ngay son batak, ngay son katkateta masano. Isaw met Jesus masani, kokoi, po sesayuk. Kilang at say focus yang Jesus. At Jesus masani, tama kawuya nga ramaso, kawuya yang yan. Amen? Tama, ansa maka kolay mong wuni, kachuwang yan. Ansa makakamangaya, ansa makakiyang yang mga, kakamangaya. Ma Jesus mamasani. Eri manggitsailang kilang lang towards ye the Good Samaritan. He paid the price. Eyang involved nan me karusian. Mempombaiking ko sa yama. Kakilang mo'y puin mo tentelang morong sili. Yatan siya ako. Reyang at siya pil tentelang morong ako. Ang sumarabang mo siya, reyang usik mekots. Amen. Way mapiliyang making kuala kamati ni resayang wa me ko sa pero yang tentelang morong silicho. Okay, laba pil wire me ko sa malar. Woki esoche men pay the price and wato me ko. Apo manale me ko wala. Nani mo. Isoche ko saya macaya nane muman mokito muman mauro me ko saya Po way makin wiya songo. Apata? Yang aja pilutan, songgan nan pokok apa songgan aku. So cebe aku ciwato nan kamatipo. Apan son lag tapui ko ta songgan yang aja sumu-sumui sa mala. Amen. Ayatuan nan Wayne coach. Chay piliang aja pil tentalan morong sili so ya. Iso che yang involved, so che yang sacrifice tama coach nana yan huya. Iman wasang che blessing. Abu so man pil sacrifice on
kauno. Amen. Rime men kakela kay gichail ni Michigan kapon ranach te muri sa wasin ranach nan tama gichay watwatek the good Samaritan. Ni melalo tama wasats magyuga siyempal ken pakong coach na namong yung pakong coach sag na nam matamatam na nam kelun sek na nam lamalamun sek. Atena muri ken pakong mecheyo. Tueche on pain pakong. Coach anana kichailen woki chiang kilap cheyo. Woki ken kesempaliki. Tueche on pain kesempalikin komi. Kamelen me kesemen uputiang nan megots yung kesemen lotiang nan megots apni an semaramasen lotiang lale chianana se waseta. Amen. Ri wasama puksaro mamasa niya me Jesus masan kumay paning tinta Lord Lord Lord. Yatu boy kasaut song karusian ni marumi. Ito tong ke manaman song chocho patpatang ke marumi. At Jesus masani kokoi boy sesayuk. The thing is, it's not what we perform, it's not what we preach. It's what we do to people. Amen. Kalangan o kaunan kachin kapayata sa pulmamasan ong nanachay maur ni may sagan kapon ranets te murin sa wasin ranets si kamel kauno pilkasale yung uker song yung magichianana uya chailen maur ki oi me kayo kasampalan mo hallelujah puy ka kuya miracle song ko roso chale bilbil tueche expert te puin matatog nan ye tempolo raila ramas pilipil kay kasampal kay yet Jesus masani they turn away their back or resourcemen sewase la papuputiang nan apalo ari kasampalong gichail po chaite aka yang chepilutan Tiana bil utan kanayeng yang mana cai kinuya. Amen. Hari ansyo watch cai bang kapakap. Hallelujah. Watch bili pagkatang ko muya man kids ko Russia man siyang kalangan kiyo ko Father, I thank you, Father, that you continue to use us mightily in your presence, mighty God. Oh, there is no one like you, mighty God. There is no one like you, Father. We thank you. We praise you. You are now worthy. We give you praise, oh God. We give you praise and thanksgiving, oh God. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord Jesus. My coach, kalangan kiyong gumi. Oh, you are now worthy, Jesus. You are now worthy. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, oh God. My coach, kalangan kiyong gumi. Pagkatang kong nang coach nan tayo mo si kalangan kiyong gumisam kapakapakan masibil kapakapkir kung kaching porongер kung kaching kasapanger man si tangka maromoy si portion of kambele coach and kaching sapang o kung coach maging sapang maisam kalangan kiyong coach sila kalangan kiyong gumay main coach kapakapopagi kung kaching bless each of one of us kahit kids kalaway kids main siwa coach maisam kapag nga kiyong gumawa sa koros masabiya main coach sila kids in Chamui, angel, oh God, thank you, oh God, that will surround us. Holy Spirit, magkachir. Donats mode, nanats mode, mayayang kids, kalway kids, yang mon kids karusian. Kalangan main coach, maraman pagkatang ko mo yan suwat, so kalangan kiyong ko mo, kapurawang ko mo, kapong karos kalangan karos, ni maramo Jesus Christ, kitay karos ko sa iya.